لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiul akhir minye hijra sankalo nani na bisunyo mugani kelenay miladi nasarau ka jate ba fulani mugani fula sankalo tani kelena bisunye watani durunay ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wa ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asanya wa asaka rabbuka maqaman mahmuda. darasut menene ayanya tafsiri hadisa min dilolen tumbala hadisai ode makkala anko aya yala ko cidema ko sufela la sinogo kofe akawuli kan nafila ke ko obeke sababu ye ka daraja korota oye kadoni dili doye ni ala yo dama naba daraja korota yo malikama do mo ala ba jojo yoro la fana jo yoro mini beba tamu arisanana وأن أبي هريرة رضي الله عنه كرسمنا أبي هريرة ملاك جيك أبواما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باللهم قوني شغدو نانا تشيدما فورفع إليه جراء وكانت توجبه كوي سغوي أشنكلا ku yota ko di cide masallallahu alaihi wasallam ya soro sogo yorola senkala yoro de kadi cide nye sogola ku yo yorota kadama fanahasa minha nahasata ko cide nye do tige kabwala ye do urti ka do tige kabwala na anyi mana ka do dwala summa qala وكفي تيدنكو أنا سيد الناس يوم القيامة أقول ندي هذا ما دم بكني ماي قيامة دو وهل تديرون مما جالك أقول يا لابو ما ندوا يجمع الله الأولين والآخرين في شهيد واحد أقول ألا بفلمو أن اللبمو ala ba be fara ñoon ka kenen kelenka yusmi'uhum da'iya wa yanfujuhum al-basara weleli kelen na ye weleli ke beba kamme nya kelen ba beye kene jelende do tinti tala dinga tala irite foite wa tadnu samus tilebe surunya hada maduma فيبلغ الناس من القم والكرب ما لا يطيقون هذا مدون من يقمي أني جليا بهذا مدون سرقيا مكنكا وتشم من قرب ولا يحتملون وتشكا تفنا فيقول بعض الناس لبعض ننكر هذا مدون دوبا فدويه الله ترون ما أنتم فيه يا لا أو نياتا لا أو بمن نوا مما قد بلغكم من سير أو مشي ساقيا مكننك الله تنظرون من يسفو لكم إلى ربكم يا لا تلجلك با من بدللك أو يكتاتك ألما ويقول بعض الناس لبعض هذا ما دون دوبا فدوية عليكم بآدم فياتون آدم عليه السلام هذا ما دون دوبا فدوية ko aita da mafe an bina adama fi alaka tanuna kishibaka fayaquluna ya adam anta abul basar
وبافو آدم إدي آدم دمبي فاي خلقك الله بيده على إدى نا بولوي ونفخ فيك من روحه على يكني فيه كاكيلا وأمر الملائكة فسجدوا لك على ملكه نيامريا ويسجدك إيه فأسفن لنا إلى ربك أوا دليل كاني كتاي تيجي ألما الله ترى ما نحن فيه الله ترى ما قد بلغنا إما أو بمنا إما من شر أما إن يتالوا ويقول آدم إن ربي قد قدب اليوم قدبا لم يقدب قوله مثله ولن يقدب بعده مثله آدم بافو بنتي على دمينارا دميلا على ما دلي بدويني كان دمي نغنك بندوين كوفي فنا على تنين دمي نغنك وإنه قد نهاني عن شجرتي فأشيت نفسي 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 ala ye ne bali arjanna kono kon kana iri do du ne ala soso nye iri indu binewa mbe min makara nyere ku ijhabu ila khairi ayatan ne tanafe ijhabu ila nuhi ayatan nuha fe fayatuna nuha fayaquluna ubina nuha ma وباف النهما يا نوح أنت أول رسل إلى أهل الأرض إذا تشيدين فولي كان دوغو كولوكا وقد سماك الله عبد شكورا علي ولا جو من ياتي على بركة اسفل لنا إلى ربك دليل كاني كتايتي علما ألا ترى ما نحن فيه إن يتالى أم بمنا ألن ترى ما قد بلغنا إن يتالى إما فيني من شر أما إما يوا ويقول النوح إن ربي قد قدب اليوم قدبا لم يقدب قبله مثله ولن يقدب بعده مثله قط نوح فنبافو بي انتقي على دميننا دمية أما الدلي كان دمي نغنك بيدويني awa bi do in ko fe fana atenni dimi nyugona ka bada wa innahu qad kanat li da'watu fada'utaha ala qaumi nafsi 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 ijhabu ila ghairi nuhu bafo dangali do tumbenne bolo nyinka mugo dangano ye nete se kala dele ni nyenni riwaye ayemin nati riwaye wore ya nati konne ala deli fenya aminya marinka deli minna minya adenka kibariya iro e dobo fo wawa abafu bi nebe nyere de makara ayata mo gorefe ijhabu ila ibrahima fayatuna ibrahima fayaquluna ya ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard isfal lana ila rabbika ألن ترى ما نحن فيه ألن ترى ما قد بلغنا وبين إبراهيم فنما وبافو إبراهيم أي على النبي يومد أي على كتير دوغو كله دونك ولا يتيجي على دليل أني إما يأوم بمن نوا إما يمين شير أو موا فيقول إن ربي قد قدب اليوم قدبا لم يقدب قبله مثله ولن يقدب بعده مثله إبراهيم بافو بي نتيجي على دميلا أما دليل كدمي بدو إني ندمي نغنا لا بكوفة ندمي نغنا كي فذكر كجبته إبراهيم باكا غلو ينفو غلو يرتي أبي الله كدينا دفالي tumamu ko kata boli bato akonne bananendo aye boli ukari uko jonyanka boli ukari ako boli kumbaba de yukari ani sarata na ko abalima dedo ibrahima ka ntumbe mu'min ya balima ya dema komi anto oyorola ashite ngaloye
me ibrahima yu jate ayere bolo ko aleye galondo tige nafsi 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 ijhabu ila khairi nebi nyere de makara nebi nyere de makara nebi nyere de makara ayata mo worefe ayata netanafe ijhabu ila musa ayata musa fe fayatuna musa alayhi salam ubena musa fe alaka tanuna kishibaka fayaquluna ya musa anta rasulullah istafaka allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala an-nas isfal lana ila rabbika allan tara ma nahnu fihi allan tara ma qad balagana ubeta musa fe ubafo musa alaka cidende alayi sugantiya na ka cidenya ye ayi sugantiya na ka kuma nyogonya ka bo hada madun to cela itigi ala delanye nya tala umbe minnawa nya tala min shara aw mawa wa yaqulu lahum musa inna rabbi qad qadiba al-yawma qadaban lam yaqdab qablahu mislahu wa lan yaqdab ba'dahu mislahu aba fontigi ala diminana bi dimila ala madelika dimi bi doyne komi bi ka dimi nyogona awa bi doyin ko fe fana ala te dimi komi bi dimi nyogona musa ben ninfo musa fana be abafu wa inni qad qataltu nafsa wa lam umar bi qatliha nafsi 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 ijhabu ila ghairi musa bafu ne nindo faga ala minya maria kon ka faga bi nyebin yere de makara bi nyebin yere de makara bi nyebin yere de makara ayta netanafe ijhabu ila isa ayta isa fe fayatuna isa ubena isa fe fayaquluna ya isa anta rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu ubafo isa alaka cidende alaka kuma de na ya bila kata maryama ma wa kallamuta an-nasa fil mahdi fa asfal lana ila rabbika mugo kuma nyogonya kitoy ka denyere ni finu kono delili ke anye katitige alafe allan tara ma nahnu fihi allan tara ma qad balagana be minna moyewa mi sera amma moyewa fa yaqulu lahum isa ba fuye inna rabbi qad qadiba al-yawma qadaban lam yaqdab qablahu mislahu wa lan yaqdab ba'dahu mislahu abafo bi ntigi ala diminana dimila amadelika dimike komi bi dimi nyogona ate dimike bi fana kofe ate bi nyogona dimike wa yaqulu lahum isa ben nifoye wala mu yajkuru jamba me isa te junubu fo abafo nafsi 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 nyere ijhabu ila khairi ayta netanafe ijhabu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam ayta muhammadu falaka taruna kishibaka fayatuna muhammada sallallahu alaihi wasallam ubina muhammadu ma alaka taruna kishibaka fayaquluna ya muhammadu ubafu muhammadu anta rasulullah wa qatamul anbiya alaka cidende anin nabi nyimaw timme baga wa qad ghafara allah laka ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhara junubum minke kateme ima junubum minke ala ya be ya faye fasfal lana ila rabbika dalili kanye katitige alama allan tara ma nahnu fihi allan tara ma qad balagana be minna moyewa min shera awma imoyewa fa aqum cidan kwalebe wuli fa ati tahta al-arsh walibina al-arshi qoro fa aqaw sajida lirabbi ajja wa jalla ko alebebbi ka sujudu ka tigi alaye masamin kabbo akorta lendo summa yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidi wa husni sanai alayhi ko o kofe alabe fonini ke alaye kamini ala tanudo ani katanunu sage alama ko alabe ulu do foni alaye ko ulu do bilale hakilila ma lam yaftahu ala ahadi qabli ama o fonini ke o tanunu fonini ke mogoye nye
mana ala be fonini kenye tanunu dola ani majamulu dola ala madeli kulu foni mogo worenye nye fayaqulu ala bafo ya muhammad irfai rasaka wasal tutahu abafo ikun korota delilike ibe so wa asfai tusfau surnyali donke niye min nyini fe niye min deli minye minna mbakiye fa arfa warashi kiden kwale ba kun korota fa qulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ko ale ba fo manton ntigala manton fa yaqulu ala ba fo ya muhammad abafo muhammadu adqil min ummatika man la hisaba alayhi min albab alayman min abwab aljanna abafo cide muhammadu ikam manton arjanna kininda jate dota ikam manton la iku do arjanna kinin danya fanfe kinin fan danfe ulute koloshilite uluka feselitu uluka wa hum suraka'u an-nasi fi ma siwa jalika min al-abwabi aw inni mu'to kaka arjanna da to la fana summa qala wallazi nafsu muhammad biyadihi o ko fe cide ko kallani masai muhammadun nimbe masammin bolo inna ma bainal misharaini min masari al-jannati kama baina makkatan wa hajara aw kama baina makkata wa busra cide ko kallani ale nimbe masammin bolo ko arjanna da fula mana porto fula min be nyogon soro arjanna la ko porto fula ni nyogon cha da fula ni nyogon che ko abonya abe ko makka ni hajara dugu de do ube makka ni busra dugu de do obe iraqi ko arjanna da bonya be ode dani da che da ada doy ana da doy ni nyogon che ko abe ko makka ni busra che abonya wa nabi hurata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana nabi hurata bolo ako ciden ko ana shaidu waladi adama yawmal qiyama ko ciden ko alade adama dembe nyema e qiyama do wa wal man yansagu anhu al qabru yawmal qiyama ko mo fulomi ni qabru be ci ka bo la qiyama ko ye ale wa awwal safi'i wa awwal musaffai ko mo fulomi be ala deli ko obeke alede mo fulomi ka delili be mina ala fe ko obeke alede donc bun kasiri ni hadisa de dilo ayayina ni hadisa nunu fule uka chogo be bo nyon koro ni nyaayira cidembe ala dele aka mantonye hadisa mun on tamanula adu bayira cidembe ala de deli akana kiri tige jowni nyogonche parce que qiyama kele mugo yode nyini hari ni hadisa kono aka ala deli ala kana yawa aka na kiru tige hada madenu nyogonche be kita yoro do qiyama kene degunna hammini qammin be mogo be kiso machogomi donc ni ci denya ala deli masabay be bo la resu samfe malikaw ba no fe kana subbuhul qudus rabbul malaikatu ruhu uba shani yakana ala yofu ayakunu yawma tasaqqaqu samaa'u bil qamam wa nujila al malaikatu tenzila ako yomal qiyama do sanka ba becci ni kaba nugo doye donc malikaw be jigi groupe wa jaa rabbuka wal malaku safa aya wore kono ala ko ittigi ala bena malikaw safa donc ni ci denya ala deli maqama mahmuda ninde nay ala deli qiyama kene mugo beye ko ala kana kiru tige joni nyogonche minye malikaw be jigi sankaba kelen malikaw be ka damana aray hada madendo jinna ulu de be jo sankaba folo malikaw be jigi ulu be ke arankele kulu kori sankaba folo malikaw ube ke aranye ku kori sabanna o chogola nani na o chogola durna o chogola woruna o chogola wolon fulana o chogola malikaw ka safa wolon fulay be hada madun koli le jinna ne hada madun buce ala ba fo yorodira ya ma sara le jinni wal ins aba fo jinnaw jama hada madaw jama awa bo yorobe min bolo ni sankere wuye ube dugu koro kere fela aye bode
parce que korosiri be na damina mogo te se ka bo fana ni dalila ti bolo o dalila si te mogo bolo ko ibe se ka boye donc ala b'a fo ayna al muluku dunya ayna jabbaruna ayna al mutakabbiruna ala b'a fo jinya maralikelaw be mi jinya masakew be mi jinya yere sago kelaw be mi jinya yere bonya bagaw be mi limani limulukul yawma bi dom marali e jontay limani limulukul yawma bi dom marali e jontay jabul kene ba soroyewa ala ba yere jabi lillahi alwahid alqahhar abafu bi marali ne ala de tay ne ala minye masakelenye ne ala minye karabali masay donc mbalmon ni hadisa munu fuleni nye nimba irana ka dersu irana minye ninchide nye sallallahu alaihi wasallam ko kuma be ale de buro qiyama keneka mugo kelen kelebe aka mugo folo abe qiyama keneka aka shia mugo folo abe qiyama keneka karamugo be shegu be waliju be qabla kuntigu be ni ashi kuma yeraiwa ni shi kuma bewa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba yawmal qiyamati mughshide teshika kuma fo alaka jendi mai ka kuma o fana fo ka sawaba de fo ciren ya nati hadisa dola ko qiyama keneka mughshi teshika kuma fo ni alaye jendi mai ka kuma ko kuma te mo bolo qiyama keneka ni cide wonte nabi nyumo ni cide nabi nyumo te kuma te mo bolo wala hada madu an ka tugun nin ciden ko sallallahu alaihi wasallam an ka ala ta nyini anyema qur'ana kono ciden ye mi fo yin hadisa sabati lewon kono an ka tugu alaikum kuma ba le de bolo qiyama de munum be nyogo halake minna an ka karasa fulana an ka waliju fulana an bo ode ko qiyama anam mina nan boloye kando arjanna kono ube qiyama ana ala delanye ube ciden na ka jama be fa ulu ka waliju na ka jama be fa nunu nye seytane ka marasaliude seytane ka negeliude ni nye ani seytane ka marasali donc hada madem min be kisi fe yere jinya ni be kisi fe yere lagara tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam ale kuma bale de bolo sunyali domba bale de boro ala bale de jo yoro la be batam men ni kuma do fana me jamana yin kono jamana ka hinna bi mina jamana de ka hinna bi mina kere kere bolo ka mogo munu be kuma yin fo ka hinna bi mina be fo ni jamana kono mogo dobu bolo ko ala ye minke uluye ko ama ke cidenya ube bu fasamanta cidenya reka atigi ama fo qur'ana kono konni sunyali domba bolo de aw be munu fasafanta cidenka aba fo ko ala ye minke ya ma ke cidenye min be qur'ana de kono qur'ana tawsiru kono hadisa sahalende ninye sehi muslimu kono ni mafo otigu yede otigu tesenni na kuma tu bolo qiyama keneka kuma te mo bolo qiyama keneka kuma be cidende bolo donc hada madenki remina ka bo shaytane bolo nununye kuma sugu mununye shaytane kuma ude do balaw kuma ude do fitina kuma ude do kuma munumbe balaw she e yere folo ma folo sana kase mo worema ambe ala dele ala kan kisala kan tanga ala kan ke mugoye nambe tugu qur'ana ko ala kan ke mugoye nambe tugu ciden ka sunna ko ala fahamu salafu salih aha